We intend to conduct the boarding of your vessel. Militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Guyana, Majestic X, di Samudra Hindia. Penyitaan dilakukan karena kapal tersebut diklaim AS menyelundupkan minyak mentah Iran yang melanggar sanksi AS. Amerika Serikat mulai meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan memperluas blokade maritim hingga ke berbagai wilayah dunia. Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, menegaskan tidak ada kapal yang dapat berlayar dari Selat Hormuz menuju wilayah manapun di dunia tanpa pengawasan Angkatan Laut AS. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. Upaya Amerika Serikat untuk memperkuat tekanan ekonomi dan militer kepada Iran mendapat dukungan dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan jika pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran dan Lebanon. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן, הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. Iran menjawab ancaman Amerika Serikat dan Israel yang akan memperluas blokade ekonomi dan militer. Kementerian Pertahanan Iran mengklaim bahwa sebagian besar kemampuan rudal miliknya sama sekali belum dikerahkan selama peperangan melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran mengklaim bahwa pasukan militernya berhasil mempertahankan keunggulannya sepanjang konflik bersenjata berlangsung. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Talalainik, bilang sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum digunakan. Kapasitas rudal adalah hasil dari 25 tahun lebih investasi dan persiapan di industri pertahanan. Sehingga, meskipun beberapa fasilitas rusak, proses produksi dan dukungan tetap berlanjut di seluruh wilayah geografis negara. Di tengah perpanjangan gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, aksi blokade terjadi di Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat melakukan pengusiran, penyitaan, hingga penembakan ke sejumlah kapal tanker yang terafiliasi dengan Iran. Hal serupa juga dilakukan militer Iran yang memblokade sejumlah kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya di kawasan Selat Hormuz.